رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء. رمضان يا خير الشهور. Қайырлы күн, құрметті достар. Біздер жетікі жастары Рамазан рахмай қайырымдылық айының аясында барша ораза тұтқан жандарды сыйлықпен қуантамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше біз қайырымдылық акциясын бастаймыз. أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي آخرك عتق من النار. رمضان يا خير الشهور.